amahena amahoro abahame inshuti ba News Africa ari umuherereye hirya no hino ku isi tunabona umwanya wo kubahereza ikaze amakuru y'incamake mu kinyarwanda uyu mugiye kubana nk'ibisanzwe ni Alex. Amakuru mucamake mu kinyarwanda reka tuyahere muri Amerika yongeye gusaba u Rwanda gukura ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko zihangayikishijwe cyane na raporo zo kurenga kwihagarikwa rw'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, isaba ibihugu byombi gufata ingamba zihuse kugira ngo ikibazo gikemuke burundu. Ni mu gihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC na UPDF basoje ibiganiro bimaze amasaha 72 muri Beni. Inama y'inzobere mu bya gisirikare zaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda yabereye muri Beni yasoje kuri uyu wa gatandatu tariki ya 9 Ugushyingo muri mwaka wa 2024 nyuma y'amasaha 72 y'ibiganiro. Izo ngabo zombi zasuzumye uko ibikorwa byo kurwanya inyeshyamba za UPDF muri teritwari za Beni, Rubero na Mambasa muri Ituri. Ni mu gihe kandi Burkina Faso ubutegetsi bwa gisirikare buteganya kugarura igihano cy'urupfu cyakuweho mu mwaka wa 2018. Ubutegetsi bwa gisirikare muri Burkina Faso burashaka kugarura igihano cy'urupfu mu gitabo cy'ibihano nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ubutabera kuri uyu wa gatanu tariki ya 8 Ugushyingo mbere y'abagize inteko nshinga amategeko y'inzibacyuho, mu gihe hemezwa umushinga w'itegeko rishyiraho igihano cy'imirimo ifitiye igihugu akamaro. Bivuga ko igihano cy'urupfu cyakuwe kuva mu 2018 muri Burkina Faso gishobora gusubizwaho vuba cyane. Camake makuru mu kinyarwanda reka tuyasoreze mu Burusiya bwakatiye igifungo cya burundu abasirikare bishe umuryango wose muri Ukraine. Urukiko rwo mu Burusiya kuwa gatanu rwakatiye abasirikare babiri babwo igifungo cya burundu nyuma yo kubohamya kwica umuryango w'abantu 9 mu karere bwigaruriye muri Ukraine. Ikaze mu makuru arambuye nk'ibisanzwe uyu mugiye kubana ni Alex hamwe na mugenzi wanjye Primo. Alex, Amerika yongeye gusaba u Rwanda gukura ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko zihangayikishijwe cyane na raporo zo kurenga kwihagarikwa ry'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Isaba ibihugu byombi gufata ingamba zihuse kugira ngo iki kibazo gikemuke. Ni mu gihe itangazo rigira riti Amerika ihangayikishijwe no kurenga kwihagarikwa ry'imirwano ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi haranira u Rwanda guhita rukuraho abakozi n'ibikoresho byose by'ingabo z'u Rwanda harimo na systeme za misile ziraswa mu kirere ziva ku butaka Surface to Air Missile System. Yego, mu itangazo ryo mu ijoro ryo kuwa gatanu ushize ibiro bya Amerika bishinzwe ibibazo bya Afurika byongeye gushimangira ko u Rwanda rukeneye guhagarika guhungabanya GPS muri aka karere kubera ko bivugwa ko bigira ingaruka ku bikorwa bya gisirikare ndetse na gisivile muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byongeye kandi iryo tangazo ryasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika gushyigikira FDLR, umutwe w'inyeshyamba umaze igihe kinini uteza amakimbirane hagati y'ibihugu byombi. Ibi byose bivugwa mu gihe u Rwanda rwo rudahwema guhakana ko rufite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse mu kiganiro haherutse guha BBC ubwo yongeraga kubazwa ku kibazo Olivier Nduhungirehe yavuze ko ibyo ari byo ubutegetsi bwa bavuga mu itangazamakuru gusa ariko batajya babihingutsa mu biganiro bya Rwanda. U Rwanda ahubwo rurega Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gucumbikira no gufasha umutwe wa FDLR washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibyo bikaba ariyo mpamvu nyamukuru yakomeje guhungabanya umubano w'ibihugu byombi. Amakuru y'ibikoresho bihambaye by'igisirikare cy'u Rwanda birimo Surface to Air Missile ku mupaka ngo ni uburyo bushobora guhungabanya system ya GPS. Amerika ivuga ko yakajije impungenge gusa mu gihe u Rwanda rubyita ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Ahanini byatewe nuko indege z'indwanyi za FARDC zari zimaze kuvogera ikirere cy'u Rwanda inshuro zirenze imwe, ndetse imwe mu ndege zabo z'indwanyi ziri mu bwoko bwa Sukhoi 25 yari yarasiwe mu kirere cy'u Rwanda nyuma y'uko indi yari yabanje no kugwa igisenyi nta burenganzira yahawe.
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC na UPDF basoje ibiganiro bamazemo amasaha 72 muri Beni. Inama y'inzobere mu bya gisirikare zaturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda yabereye muri Beni yasojwe kuri wa gatandatu. Nyuma y'amasaha 72 y'ibiganiro, izo ngabo zombi zasuzumye uko ibikorwa byo kurwanya inyeshyamba za ADF muri teritwari ya Beni, Lubero na Mabasa muri Ituri. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'ingabo za Uganda UPDF bavuga ko bishimiye ibimaze gukorwa kugeza ubu. Izo ngabo zifatanyije kandi zashimiye abaturage baho ku bufatanye n'inzego z'umutekano bwagize uruhare runini mu kugera kuri ibyo bisubizo nk'uko bitangazwa na Radio Okapi. Colonel Mark Hazukai, umuvugizi w'ingabo muri ako karere, yagaragaje ko abaturage bafite akamaro mu bijyanye no gutanga amakuru mu rwego rwo gushyigikira ingabo. Yasobanuye kandi ko ingabo zifatanyije zashoboye kwigarura uduce twinshi twahoze twiganjemo inyeshyamba nka Grabe, ikibaya cya Mwarika n'imisozi ya Ruwenzori. Umuvugizi wa FARDC akomeza avuga ko nubwo uyu mutwe witwaje intwaro wa Kisilamu wimuriye ibikorwa byo mu burengerazuba bw'umuhanda nimero 4, hakeneye imbaraga zo kurandura udushami twayo dusinziriye muri iyi migi. Colonel Makazuka yashimangiye kandi akamaro ko kuba maso no gukomeza ubufatanye hagati y'inzego z'umutekano n'abaturage kugira ngo batsinde ADF. Muri Burkina Faso ho ubutegetsi bwa gisirikare buteganya kugarura igihano cy'urupfu cyakorewe mu mwaka wa 2018. Ubutegetsi bwa gisirikare muri Burkina Faso bushaka kugarura igihano cy'urupfu mu gitabo cy'ibihano nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ubutabera ku wa 5 tariki ya 8 z'ukwa 11 imbere y'abagize inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho mu gihe hataremezwa umushinga w'itegeko rishyiraho igihano cy'imirimo ifitiye igihugu akamaro. Bivuze ko igihano cy'urupfu cyakorewe muri Burkina Faso mu mwaka wa 2018 gishobora gusubiraho vuba cyane. Minisitiri w'Ubutabera wa Burkina Faso Edaso Rodrigue Bayala yabishimangiye ku wa 5 tariki ya 8 z'ukwa 11 nk'uko twatumaze kubibabwira. Ubwo inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho yemezaga umushinga w'itegeko rishyiraho igihano cy'imirimo ifitiye igihugu akamaro. Ikibazo cyo kugarura igihano cy'urupfu muri Burkina Faso cyo cyari kimaze kugibwaho impaka mu buyobozi, bavuga cyane guhindura ahazaza h'amategeko ahana mu kugana mu cyerekezo cy'amabwiriza yatanzwe n'umukuru w'igihugu Captain Ibrahim Traoré. Nyamara kuri iki cyiciro nk'uko iyi nkuru dukesha bivuga, nta bisobanuro birambuye ku bikubiye mu mushinga watanzwe. Kuko amakuru aturuka mu bucamanza bitangaza uko kugarura igihano cy'urupfu muri iki gihugu bishobora kuba bireba ibyaha by'iterabwoba, ibyaha bijyanye n'ubugambanyi cyangwa gukorera ubutasi igihugu cy'amahanga, hamwe n'ibyaha byerekeranye no guhungabanya umutekano w'igihugu. Igihano cy'urupfu muri Burkina Faso cyakorewe mu mwaka wa 2018 ku butegetsi bwa gisivili bwa Roch Marc Christian Kabore mu rubanza ku icwa ry'umunyamakuru Norbert Zongo na bagenzi be batatu mu 1998. Ubutabera bwa Burkina Faso bwasabaga kohereza François Compaoré, umuvandimwe wa Blaise Compaoré wabaga mu buhungiro kuva wahoze ari perezida yahirikwa. Kuva Captain Ibrahim Traoré yagera ku butegetsi, abashyigikiye igihano cy'urupfu bahora basaba abayobozi kukigarura kugira ngo bace intege abapanga cyangwa ibyitso by'iterabwoba. Nk'uko Amnesty International bivuga, igihano cy'urupfu giheruka gutangwa n'inkiko zo muri icyo gihugu mu 1988. Uburusiya bwakatiye igifungo cya burundu abasirikare bishe umuryango wose muri Ukraine. Urukiko rwo mu Burusiya ku wa 5 rwakatiye abasirikare babiri babwo igifungo cya burundu nyuma yo kubahamya kwica umuryango w'abantu 9 mu karere bwigaruriye muri Ukraine. Umuryango wose wa Katkanet wiciye mu rugo rwabo mu karere ka Donetsk mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Ukraine mu mwaka ushize. Wicwa na Anton Sopov w'imyaka 21 na Stanislav Lau w'imyaka 28 nk'uko abashinjacyaha babivuze. Mu bishwe hari harimo abana babiri. Bivuga ko umuryango wari uri mu birori byo kwizihiza isabukuru y'amavuko nk'uko umuvunyi wa Ukraine Dmitry Lubinets yabitangaje umunsi umwe nyuma y'ubwo bwicanyi. Ibizwi niba abo basirikare baremeye icyaha kuko urubanza rwabo rwabereye mu muhezo kubera ibanga rya gisirikare nk'uko ibitangazamakuru byo mu Rusiya yabitangaje. Urukiko rwahanije Sipov na Lau kwica Edward Katkanet wari ufite imyaka 53, umugore we Tatiana, abahungu babo bakuru n'abagore babo, umwuzukuru wabo w'umukobwa w'imyaka 9, umwuzukuru wabo w'umuhungu w'imyaka 4 n'undi mwene wabo bafitanye isano ya kure.